Ahee Magaza. Episode leyi tisiwa ka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments. It's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. yami into ahlamuntu utela Kevin anta khafona la dela singahlamuntu foni ukufona kwa ngoya ngopresent ahlamuntu so kumele yaphe waske fona nje John yami yo my man sejafta avisinga man ahlamuntu ahlamuntu ekulani dial my phone there afana rikinda masatadena phone ako moya go sa sala ko mat phone ya tang ramba kikini ngo Astiva. Banjele kunga duchepis. Kaza mkhathi comment le. Ayisungule mashaka yisungula makata maguja. Comment makata maguja. Ani tolo kuhlekela itelo kuhlekela. Ngiyahleka. Namdana guest mtahleka yimashaka. Ndahleka makata maguja. Gat makata maguja mashaka ititit makata ngwela basjalo bari yen mashaka. Mina. Mishikata shiri washikhonya. Ayina kuyelamba. Okay, mina ana 12:06 ayabhaka. Echamela Mashaka mriku. I tell me that I can't say I'm it's not about born. Thank You December My TV na joga. Tamano TV na jalo. what I think I'm using this team. No, I need like WhatsApp private. you dialing there you Awa kukumela V6 sindisi kuyina. Okay, episode leti swaka ngona hi Undefined House. Undefined House vanhu va yini mashaka? vanhu va maguja. Loko Lava nga ta hi lunghise maguja December leyi. December le miya ku December le ka mashaka. Mashaka. Ya meni n'wana. Ah, kwi. Mashaka sesemncane. Meni n'wana. Maratona la yekona. That's so it. are good Meni n'wana mina. Mwana kwi. I tell you story Ai tu. Okay. Hey, jela yeko history shabu n'wana ke. Angarelo meni n'wana. Angaralangi. Ai tsikani mina va mashaka va endla ku huma ka timhaka ta maguja ai vulavula hi timhaka ta maguja. Episode leti swaka ngona hi Undefined House. Undefined House I vanhu va maguja. Vanhu va ku rhunga timpahla ve mashaka ve na ta ku rhungiseni ku Yo no December. na voma Ina 1 2 3. miya kwi. Lava kaya rung. Yang ndozo kwa bosi ya mchaji na jo. Anja mtaka kwa la mfano. Ni bosi ni weekend. That's ya bosi. Ndio kama mchaji. Ya because ngaka kwa. umeshani mizi sisi ya chela Kwe ndabe kaya kwa le. Oh. Amchaji na ja. Jeje ndio umesi ngoma. That's why I phone le ko. iri ngoma likasi Kahle ku umesa ke ku umesi DJ Gwinya featuring J John. featuring. Vitra ngoma kaza bosh Hayi la. no ani kuna trage ngwan vele ngo ile kute veri kaza bosh na Veri ni chinolo wa iventa kamlo. domba Ngombera. Tshigombela vitra na ni Gombela. Tshigombela Stola kwa mzuri. Mara similar dasa la phone J John the similar ta roma ka swin'wana. Sai. A kha bye mashaka lo khayita. Risimu leri nga rhuma ka TikTok yin'wana nga ndliwa hi Chachu. Chachu Mkobozi.
hi van'wanyana va ka gasa va nga na vito ra gasa na vona ra xichangani va ku ve va yi vheta vukatini swi nga endli va byela ku ve va fanele va cina xigombela so vula ku ri simu leri nga va ka ri direct ko yi mani ku laveka kumbe ta yi kuma maxaka kambe ngofoni ya moyi Wow. foni ya maxaka hi na khwiri voni hi la ku twa swi iPhone ana iPhone man vela liya iPhone ya mashaka iPhone Apple ya iPhone 16, that's why. loko yi humesa na foni liya a wu nga hleka kambe na yi le ka 9 months la ku mi lave video liya mi ngo riseme la tlheta nga ri huma kona kambe mani i gaza bosh na camera leyi jika ku pfa yi kombetela nyana va ku va vona foni liya yi kona ta verhalela mnyikelo nyana and since hi ri ka 1000 kambe se le ka 1000 hi na membership lava lavaka ku va member bato bankulungwani kuna type 3 ta membership na kwela kuna ya khwela akhwela ya 17.99 ene hi hlangana na shogram next Saturday kuna nkulungwana mi nga va byela ku hi hlangana na shogram next Saturday ta ve huma yimanyana hi hlamuseti membership u ta hola hi yona membership ya YouTube le ka 1000 ya mina yise ka KFC ka le ya ma200 ya KFC ya mo mi yise ka ma200 ya KFC leyo ka nga tele ncho ai tele yo sungula no ni KFC loko fika la KFC lo KFC na just minge usule KFC so kuna khwela kuna kulungwana kuna malamala yes ti3 so khwela I think 19 rand kambe sungula 19 rand ya umbirhi yo nga 32 rand ya 3 nga ri 90 something or 50 something ana afutsunduki so loko la ku va membara ya 350 ya 350 sukuma okay loko ungena na YouTube kahle ne a fane beta mhlombola a mi tsinga ku humelele lahi so loko ungena ka YouTube loko ungena ka YouTube loko za tifika ka 1000 subscription u kota ku na lexi va ngo ku join ne so you can join and then you become a member say membership so loko you join in kulungwana ne i 19 right but kula ile ku dzingidzeka shop va dyondzise ne va dyondzeni kahle wala mic va dyondzeni kahle lo dyondzise okay so la ka kulungwana yi ri 1999 so 19 rand 99 cents i madzana manga uma majane yo uta sikolo swiswintaka uma majane la ntangele kwana okay and then kuna khwela ro i 79 rand 99 n'hweti ivi malamala yi va 374.99 hi n'hweti ya so loko mi lava ku va membara ya Shangani Gang rito tete kuna khwela 19 rand 99 then kulungwani or the higher you go yeah the higher you pay yeah Sakumele ingwa mkulungwane na itaba so mkulungwane kuna plan na nga na yona yo la sangwa membara ita ramba hi premiere episode for the member ra kusungula before crowd ku tava ku na leswi nga hi nga ta kuma hi kha hi swi nyika ti-membara now and then loko kha swi fika kwalaho so if you got 1000 wete ta xa xingulubyana i xikwi yes kombe xingulubyana next week ta announce winner ya lo anga joina va 1000 empali ya inga valala yo karloya a yi rivalangi
loko a kuma fana khorelo or a ta iteka va ta iteka kwala studio ya va ta tshama ya titwisa na yena ku va la matafuleni va nga ta ku veve va lola mavunwa loyi nga ta mu announcer u ta studio fana ta studio a ta kuma hempa yena ta n'wi nyika mavokweni vanhu hinkwavo kha swona ku na va lola na swona ku davela mbejo yo jona so ku tikana ku buwa chela la Antlele ntoso nto ubula Johnson antlele unfronto lizo tikana ku buwa chela la hayi zamo so ya na maseni khensa support ya n'wina subscribers hinkwato lava commentaka ti-comment ta n'wina timina ku ma hi nangusela ma nangusa ti-episodes leta fika makumu so hi khense ngopfu from the bottom of our feet and from our hearts hi khensa seketelo wa n'wina swinene hi nge hi nga ri fikanga ka 1000 loko nga ri each and every one of you from the first subscriber to the 1000 year subscriber. Okay, wena ka ana mlavela TikTok ya very man ka mimi kaina even wisan chachu gobos wisan chachu or gobos wa gaza man kan ka wona no ba ngwana lo ayi mito an call wona kuma lia ifanele kulengo post that one ya ile ka yini ba lo wisan chachu ilava emisitweni Gwinya Tshigombela oh magari Tshigombela ne tunduka video le wa tunduka le isesibasane bese simali ngohlongo lo uhlongo lo gabazi uhlongo tete matsanda ukuthi Tshigombela sitweni ai man ngar god bermani yena se wadway man igabazi wona vela zanga kubona chachu akutho yimba kwa ba kwa lesho ushibanya into lesho lo busy was straight mara ai vula gabaza la ngomu vula ku vula gabaza ezanga vula gabaza mara na ashika ku vula yini anga vula na vatswatsi misa luya vula we imagine ena ala kufamba kahle eka hosho maredzweni vula na vatswatsi misa loko la kuphoka vanhu to posta picture wena okay nto plan ya mina eku mani steve bele bafika le mashlupha bafika le ka mina bata ku ngihambeni ashlupha Banga, the combat direction yepe. Kuvula ka butere mona ashlupha. Ashlupha. Ubona gele. Mize mina iphone la after leswo mitwe mi check. Eish, ayisa my phone oni phone. Ni mina number la yona. Ni phone butere. Mina iPhone. Ni kutsa kunjani marengeni? Marengeni. Shundaya. Nda marengeni. Ile phone ni ya nga busy ka. Eish. Ni phone Lia inga busy la. No mina uyeta mina ile wa number la yona. Masibona ka mi sponsor ni na phone nto mi nyika number sweswi. Ai kombeka. Mina yo mashaka. Phone le ai phone. Phone ngala yithi. Ila yini? Ai charge uphela. Ai phone le ai charge uta phone battery. Phone le ungazohemba nje una xipuku le fa yithi bhala camera ino wa guys, swingendleka na matsongo wa maskemu wini ne or makete victim ta doctor Gwinya ta Messi Mahelele Mateo ntaku ulokuisos anga ba mabandi anga komwe ni boni posting Gwinya because yeah offense yo is serious serious o embira kuyena umngolo ante kuyo ana story ngwasho mi mara ane takumaku maybe akurisa son ulata duma ka TikTok or akur content mechani content so yena vela humelela timbali leswi swa microscope phone leta ma doctor leta stethoscope microscope mara at the end of the day scoping yes mara Mahelele ai latsela ka namhlanje ngisele mahungu na punto
ka munghana wa hina FM a Kenya ku na isa xin'wana xi nga practice law na vula swi la Mzansi ntsena ku na isa xin'wana xi nga practice xi wina the case to talo 36 I mean 26 ne I mean se na una pondo ne 26 what the case kasi u yini ka swena la u journalist and dot so 26 what she got to win the case mara a xi yangi xikolweni xa lawyer so asla Mzansi ntsena ene nga rese ku loko humeleleni ka vanhu vo hlaya lava nga cause kuna n'wana sweswi wa le UL na ye a pretenda ku va dokodela UL yi humese statement hi ku hina hi n'wi tivi kuna record yo kuna munhu wa so a nga na mostly ku va ku ri for content just ku vanhu va ku vona u ri na umbali va ri yini sweswiya microscope scrubs ka u humelela umba ti-scrubs ko va swilo leswi nga le ku trendeni kahle at the moment so munhu o lava ku va relevant and then ambala sweswiya and then swo fana na yena Matthew no twa nga ri o hetelela a swi teka serious ngopfu la se a nga endla na mimirhi a xavisela vanhu tiphilisi kasi xavisela tina information ya yena wona le information le ba tsala ka mabodlela ma or the pills tina information le ya ku obvious is a doctor is endorser whatever is giving you swileswiya xinghozi she blind and she's not 25 years a hi ngoni vana na headache ya the whole week ne afika nyika leta tin'wanyana Dato ni posan kwata ke. Na headache kwata uvato lo o ka ba headache graphic. So ta posa le dato moyan. Le to onda kwata. Otalo. O ta fan ba yo. Wana. Ano to mwana la wa eka mata la ba ko. Aiye. Nusika cha tsamala ka TV. Ola theli chabi. Hawu mara u ta ka swi tiva ku I don't know ku a ti xava mara tu ku that's why ka kuma ku swileswi somewhere somehow ku na lo anga involved ka pharmaceutical la n'wi xavisela tiphilisi so this thing goes deeper than him faking ku if doctor or swineteni mara ka sa samsubulaka ne it comes back to content ku munhu u vone opportunity yo munhu loyi una a bigger following sa ava we supplier pharmaceutical stuff because anga practice anga exibedhlele na swo se anga ri practicing this loko va ku ve practice number na yini and all this thing trained for a whole week until ku involve banana bamba serious ne because when that questions ba vutisela vana aku ngaku arivets for 4 years or something aku ri life nyani we have vet or na 16 years because before that ute wendle 5 years na Cambridge something like that so about vutisa 5 years 12 years say ku ri loko se ku 12 years we also and then loko slangtisa ne 1 + 1 is not make sure for 2 1 + 1 say 3 so she raise the eyebrows too much so yena ubhayize kwalaka ku anyika vanhu the opportunity ya ku vangutise question because angara ku ri na live la endlwini ka TikTok hi mfana wun'wana hlangana yona mi se vangutise question kwala ivi se sungula ku ti luma even today is number 1 got the trends that got tweet South Africa mara so it's 2 weeks now sometimes sometimes loko swi ta ka the trends na yini ntwa nga ri ku na something xi nga le ku endlekaleni behind the closed doors ka swin'wana swa politiki so obviously sweswi hi le ka election yena next year ta va ka elections loko langutisa ti-elections leti fambelana na politics everyone mina hi ku ya mina ntwana ku it's a smear campaign against ANC n'wana n'wa vulavula ANC didn't do this and everything and then now the guys it's not like they're doing nothing
But what's the law that's being Obviously- passed today? Yeah? Una now long will pass this way somewhere, somehow. Because sometimes, anything. Because sometimes but driver media, you focus on one, so Monday and so not but busy, now pass now, one longer, Takanga Fumelana, man, you know, Mama Sugo. Like this was America COVID. Bam driver, I'm busy, one. And now, I strongly believe Korea Magabi elections. We show up on no longer on Google. There's not sweet or maybe this is what the was very little look so my pension, my way, and I'm going to put Kuma, low resign before Ufika Malembe. Ufika Malembe also. Yeah. No, you know, 1 year. So, one hour long. But I know the chance already, you know, say, she passes away from March. From March, Logo says, decide that will resign. This thing, Logo long subject submission like a matijar. Logo long resign. How are we make Malia one and then quietly? Provident Fund. Maybe tana mali ati. Leyi wena na loko u kumeka kha u tirha u nga ri na swona swilo leswiya wa swi kota ku ti vekela wexe loko khampani yi nga ri na swona wa swi kota ku swo fana na old mutual retirement annuity retirement annuity Ixitsonga so yo yale Pension. yi fane hatla Iyo pension. So, kuna ka rumaya loko hleketa phela mara maxavu a hi vala letisi phela mara mali liya ne ku ya tisi a ni voni nga ri a swi fanelangi u fanele u nga yi teki i mali leyi wena u yi susaku ka muholo wa wena u yi hoxa as savings towards your retirement it's all ngopfu sweswo. so why yi So, fanele loko mi ni lava ni nga yi pfuni Mali ya control hiyo. Remember na government hiyo shi fanele va na xiave. Phela loko wo na swi tshika tiva ku na wo tshika ka 40% company. ku na 40% Remember, ya ka SARS kuna mali leyi humesaka company, kuna mali leyi humesaka yona. Loko wo tshika ntirhweni sweswi, ne? Kuna possibility ya ku leyi humesaka company. Mina maxaka ari ntsongo maka leyi la. La loko langutisa wa swi vona ku ya timali ta kahle nyana wo tshika loko nga ri advice kahle u to tshika ku ya kuma maybe kuma ka zo contribute to tala wena company le contribute. mara wa swi ku na holo it's a na ukulukumba Ukulu, that's why look Jay, what if this thing and was Moses was packing something so ba busy wona sweswi what if that thing is part of ku drive vanhu va nga focus ka that thing because vana va ta u lwisa na holo wa swi tiva sweswo until kuna munhu a ta nga u lwisi. because one thing that I Wow, one thing that I know that I've realized now kuna rimbewu rin'wana ra vanhu van'wanyana kwa South Africa they use that as an opportunity va tirha for 10 years a company ni yin'we on business then I ya tshika loko a heta ku tshika a withdraw mali ya kumeka yi tenge ngopfu endonda loko tshika after 10 years it's a lot of money u nga tshika u vheta u sungula bindzu ra wena mali liya ene vanhu va tima va tshama va swi teke enhlokweni sweswo hikuva vanhu va sungula ku swi teka enhlokweni sweswi loko cheka valungu tikhampani to hlaya ma swi kota ku tshika after 10 years tshama nyako ma 3 months 4 months tlhele ka khampani yaleya futhi wa swi ta ku sunguleriwa sweswo ku swi spaka ka vanhu va ntima loko so sweswi mhaku se vatima va swi vona wa swi vona wa tsundzuka ku na nkarhi wun'wana mathicara mo tala ma nga tshiketela mintirho loko va ku teaching hi le henhla swi ku yinini u ti vutisa why va tshiketela mintirho vo tala va tlhela va vuya va thoriwa on the same school so wa swi vona ku loko ni byela ku there is probably something happening within the vicinity of this time ku I drive in something towards pay media control hi vanhu van'we sweswo ha swi tiva sweswo media hinkwayo ku na leswi nga vulavuriwaka ka podcast ya MFG Dr. Sebi loko a ni sweswi Dr. Sebi is the owner of IOL Sebi ya hanya leo ufana na Pfizer mato ene fanele ku laleyo mhaka leyi wa ta van'wana va tirha ni va nga swi tika va lo tirha ka khampani ta nchumu va tirha thyaka tana na yo yale tana na yo ku yo sweswo a wu rejistariwanga nchumu wa xikangalafula ntsena
plus nga kuona una utivinyana bya swona chaka ra tlhapa tiwa kwa special la fonela melo la utiva tamjang lexi chaka la chumu ai katen mhaka yo rhanga ku fonela va byela va bye ku humeleli na ta hanya kwa abana stota chaka Mive mikazana letiya ta ku ka u nga thorisi a se something. a byi vulavula xitori xo why u fa u se swi la ku na switori swimbirhi sweswi ai sungurisa u ri ku humelela yini ku na mhaka liya yo u nga pfumeli ku thorisa munghana or rixaka leyi u tirhaka ka yona endzhaku u nga pfumeli u nga qachisi leswo munhu a vona hi munghana ni ta ku hala joni ni nzama kwala ntirhweni wa wena hayi loko mi nga dyondzanga hinkwenu mi nga longa mi ya va hangalaka mi ma hangalaka mi tirha a ndza nge swi koti ku vana valungu mi nga dyondzanga ni famba ma hangalaka u twisisa mara munghana nghozi ngopfu loko mi faka ntirhweni u kume eka khampani yin'wana a tirha kona i ku a nga vota swa tika ku va na munghana wa ntiyiso masiku lawa swi tika ngopfu cause leswi humelaka u nga vona swo u vona nyimpfu kasi minsi ndzeni ma twisisa once a kuma opportunity ku a twa ku nandzika movha mulungu a tshameka aka va nga n'wi veka bakiti va n'wi vekela ndzeni kumataya kwa John so u ta swa vutisa mulungu John ndzeni a ta usa ichakana John ndzeni valungu va masiku va vulavula va xichangana John ndzeni a ni swi tivi xa xinghozi va ku xinghozi lexi tela na n'wina 12 years hinkwayo khampani leswi komba ku yi kule a ta tirha yi nga wi so u tivutiso se mulungu vha lowu tirha xati mhaka la ku twisa jani se ku humelela yini mzana leyi a ni yo yi la ku qhuvekisa yani ka mulungu la xikhundla la xikhundla phela John wa yiva John a ku yini John akini John swo loko mo langutisa u ta swi endla yini kasi ku na vanhu van'wana a ni wa vona swi lava va phendlenyana u twisisa loko phendlenyana ta kota ku swi twisa swi endliwa njhani loko munhu a nga phendla ngo vulavula ntsena loko nga endla yini a nga phendlanga wo vulavula ntsena a vo tengwe tsikeni ya lo mahlweni papa leyi humendleni ya vi swi tivi papa leyi humendleni no mi ri karadzana garisana hatli kahle yini a hi mahlweni ya swi na ku byela sweswo vana va ka hina manitwa musi vanitwa wena ka tirhisa xitori xa ku humelele yini okay xa mina a ni nga langela ngopfu ni nge vuli mavito ke because a ni lata ku vanhu va chava van'wana ka njhani hi swona ku teka munghana especially kuma ku na mhani wa hi va tlhela va ku fanele nyana n'wi cheli n'wananga ka Ngo nga na nghozi kwalano. yi tsundzuxa TikTok mani yin'wana ya TikTok yi ku amcheli mana phoriseni vanhu liya yiku amcheli n'wana mina phoriseni va ri mana something yana so sweswo straight sweswo swi vulavulaka yes so wena u ta va na ndzhwelo vhele u langutisa ku wena ni ta suka ku ri rhandi wa twisisa u n'wi faka mfowethu na ku lata wisa ku a ni chaveli nyana biya wa twisisa ka zama leyi time na ku ka langutisa ka mfowethu maybe na n'wana nyana lota ku na n'wana ya va right wa loko hi kwini ku va ku swo hlanganisa swi swa hina swi tshamiseka na ku hanga ku loyi nga swi tivi sweswo loko hi ba kahle hinkwenu ka Gwinyana a swi tali mbolo swo mihleketo huma ndleleni na mina so teka ku fakisa munhu kasi a xi tshamanga xi jika na we nkarhi hinkwawo a lava ku cheka ku minawu leyi nga lo pasiwe hi pasa nchumu sweswo a va nge pasisi va le nkingeni sweswo because va le madimas the future is bright se va nge pasisi nchumu sweswo so leswi a ni lava ku byela swo sweswo ku va na careful munghana u nga nkachisi n'wi laveli ntirho kun'wanyana Ava hlamusela Bas John se wena u pfukele mahungu ya mina no a mi hlamusela yini se u ri ku humeleleni phela mi se loko va fikile ku twa ku miri swi ku yini okay nhlokomhaka mi yi twini ku yini a ni nhlokomhaka se yana na tari na timhaka sweswi ku munghana loyi loko se u n'wi kachisini u lava xikhundla xa wena wa twisisa a nga tshama njhani a nga tshama jafta u tekeleka enhlokweni se u tekeliwa enhlokweni se ndlela a nga ta endla yini i ku susa so a ku a mi nge tshami xilo lexi
awona tinkosi timbili xivale xin'wana I ku phumunda wena asala tshemela senkinga yako loko phumunda ka unangutisa ku ya wela kwiwe wo unangutsela ko ungutisa yewu ya wela ka unanguti asasuka kakhulu wankum then Kuyiwe semenda. yibe samenda utobona isho Mina lokumbambele urukumelelini mina la story shele mashaka ndo wasitini. Lo utikomba ahlangane na leswi nga lokuhlamuseleni reflection ya leswi nga humelela. Reflection kahle kahle. Leswi nga humelela. Uhlamusela leswi nga humelela. Uhlangana mngani okangari mngani. ibile ayimngana man tomorrow hlangana njomu wanke sibusisesho Nachumu. akuyini because andilokulungana ayingosisi isowane loko mashaka kumela swan ingeme mashaka tatajela kula so ifane ina ifane ngihlanganisa ko okay my phone anokutireni katsandeka kanje ina ifane ngihlanganisa la antisisi ubungana phela Yeah. antisafana story chaka Sa phone. yes story le show bya Para la story la phone. Wow. ayazamina so Mashaka yenza rekendala. must be kanje Kasi kumeleli ifoni yangu mashaka manje. Miyo charge overnight. lena Anastake yo mina no. ana one prophet but can I prophesy Ah, you are Ane la kumsponsora na. baka zama bila Zama. mina go tletsa ba tsana kwa banti. Mara vanhu va hosi n'wansati wa hina wo rhandzeka asatwa hi n'wansati wa podcast wa swo yini u hleketi kwi wena n'wansati wa hina is podcast wo rhandzeka Yisukiye ngashaka ngene. yeah vona ni foni ya yena Isizwa yibhela. kombelanga na foni ya iphone a nga yi tirhisiki a hi inboxa a hi nyika hi ta nyika sesi lawa vo mara na And not to choose ne, but Android. I love it Android. Ishikago go. Yeah. hi leswi a na ku nyika leyi ke Ah, yeah, need love. yeah how much Eh, party but for ya that ya ti ya teka ya ya. yeah how much party for that andaka ku wale ko veta uma itsuma so maso bana mashaka sembe yimuzabini kumbe ikole ngamula ndingazi ndinganyikela ngamula Mara akutina xivutiso xa tshungu. Xi ya ka Mashaka va ta hatlisa. Ai. vutisi xa tshungu hi lexi Ani hlamula na yona. Yetika leswi lava ku. Fona hi laveki a nga yi a nga lavi. yi la foni na wena jikisa tikamera oh ayisila xivutiso lexiya ni nga yi vutisa Abahlamusela. swi vula ku na new development Swi le loko a ha ri hala vo 16 ta June i nga ri ku nga ri na new development se ku na development yeah ayisho yena asenga ngilavi Ne. ayisho yena ne oh That's John ngihlamusela story ngakumi. Vanhu va la ku twisisa swinene. Bagwi. Vanhu. ya nga yi le I love you. xa tshungu Ya nda ihlamlela mina. ne yi hlamuleli Mina switiva. yi hlamuleli Switiva. Mashaka wa ntsongo. N'wana mina. leswi vula ku musi yi nga xi hlamula musi i n'wana kona Mara mina ni yena loyi. Amnani. Hlamusela xitori. Yes. Mashako. Oh kahle. Makelela nje tazela ku phela kwata phela. Mara vula nga tsandza ku vutisa xivutiso simple Mashaka. Xi kona xipuku lexi mpukelanaka. Singoko. Ayini. Isiza kuleha. Loko a pukeliwe swi tikisisa sweswo. Loko nghena ka 2K ta xihlamula lexi. Mukombe subscribe. Vanhu va subscribe loko ku 2K. ni kombe mi hatlisa hi ku hey Wala xipuku xo pukelana mashaka. mashaka veri loko hi fika ka 2000
va ta hi byela ku Yeah. vana xipuku lexi a no swi vurisa eka xivutiso kahle xivutiso xin'wana lexi mayelana yi ri yini ya Simawulela yo yi le ku smiling se bajalo u tekela xikhundla leswi nga teta hayi a nga tekeleki lexi xikhundla no va siya na xo position va siya na xo xikhundla wa twisisa nkinga ku swi nga endleka vona loko va sana xikhundla xexo va nga sali va dyondza leswi mi nga dyondza a ni mi ni dyondza swo karhi swa ni tirhela wa twisisa xikulu vanhu va xi twiseki a hi ku huma khome mavoko so ku huma khome mihleketo or swa le mavokweni swi nga tekeka naswona mihleketo ni nga va ni ku nawutisa a wu swi ti ni hleketa yini wa twisisa mi loko ni huma ni famba ni famba ni kha ni hleka wa nkomi va sala va ku va hoyohoya ni mahoyohoya a yi va pfunanga namuntlha vas John mi vanhu lahlekela Na misa va Johnny Dikulo. no leswi a swi vulaka i ku vona va vone ti-results ta physical ne va vona ti-results ta physical va lava ku na vona va tikuma ti-results ta physical let's say maybe una movha let's say una yindlu let's say una swin'wana na swin'wana swa physical ne leswi va nga swi vona na hina hi ta vona swilo leswi so loko va nghena lava ku hi ta swi kumisa ku yini a hi suseli la nga kona ta kota ku swi dya swilo leswiya cause loko va hi ri la nga kona a nga nghenisa kona hi nge fikeleli laha then va n'wi susa loko va n'wi susini va byela ku ri va ta kota ku endla swa kona mi vanhu lahlekela a va kumanga nchumu Okay, mina swi tisa ku ri ku leswi mi swi vulaka ku ri ku n'wina na Pastor John ku ri ku n'wina leswi mi nga vula ku a mi kota ku a ni mphendlini a mi kota ku endla leswi a mi kota ku pendlina na wo phenda man ku ri ku n'wina a mi swi kota ku mi kota ku fikelela swilo leswi hi mhaka tindlela ta n'wina ta ku hi leswi mi zamaka ku swi hlamusela yes like n'wina a mi ri na tindlela ta n'wina va twa hi nga ri vo fanele va fika laya ka n'wi mi nga kona ku ri ku a ko va ku fika ntsena i ku fika layani ku tlhela ku va na ku n'wina a mo swi tiva ku mi fanele swi endlisa ku yini ku mi kota ku va na swilo swa physical like okay yeah ku ta swi twisisa ni swo fana vo ma 2013 14 15 la ma 2013 14 15 ni bien chat ane loko ncata ta ku humelela a va ta vutisa kasi hola mali muni ni kasi ko tsandza yini ku xi endla ni u lava yini visa loko nga vulavula xitori xa mucato ni nga swaka la no ndo la ku mi kombisa swin'wana leswi va tala va nga swi twisisi mina minkarhi liyani a ni tirha tikhampani timbele nkarhi muni leswi a ni nga za nona ni kha ni ri fast a ni kota ku bala a ni mikwana na xinyayi ni tsamaya so wena hi ku a wu tivi nchumu le handle ka swilo ni ta ku no man miselo wa yiva lo miselo yini ka njhani wa ntwisisa so leswi ni swi vulaka sweswo fana leswi mina accuse ku ve ndla mali ya xana ngeke wena mali leyi mara mi ni vutisi nga bila ICT kasi hi ngo vitala bila a ku mi mali na humesa ku va ka va nga yi cheli ka akhawunti ya n'wina mi yi vona hinkwenu na so eka ri fona ra le tshama ri le ku rileni it's a busy phone i mani loyi nga hlamuli nga hlamuli nkarhi muni u save vanhu vo more and more why save vanhu vo more busy recording usulanga nga bitafula usulanga xilungu busy recording mhlamuli u te nga hlamuli ramule moya a hi mahlweni yes i fanele ku masiku hi ta mi interview timhaka ta mucato na namuntlha nga vulavula timhaka ta mucato u ri ku humeleleni mucato ku humeleleni mucato a xadile then a sateke njhani oye masudi wena te vasijele ku rini vasijele kulu vasijele kulu i tlhe fika bana speech a xi nga rambanga a nga ku rhamba se ku humeleleni wena a wu ni
Magnolia, Magnolia. Onganambang mina. Onganambang mina. Nara Facebook, full Facebook ya. Amagnolia onganambang. Why mina ngirambana na? Mina langitwa ku Mahelele. Matako why badala ku rambana ne? Ikuba siba ku silesingani sila kuphinda. Kuphinda. Hayi ngomashaka. Ngiphinda ku. Yeah, say that would be Wena ku chatini ka. Wena ku chatini. Utisa to mtingani. Ntsaka spona low. No, it's busy recording, ne? Abala utachwa mapatini ande. Wena hii mani. Abakona malaba lendrini unte lendrini abakona malaba. Mani. Kumele nimka. Kasuvolola mani. Etakulale bomali mwawe etakulale. Kasi mani chata. Emzai. Bofamba malaba. Fona ndosha ngeshasha njaka Facebook njengoba telescope. Njengoba telescope zimuntu nganyani pilise panisa hloko nakwatisa. Ekabo. Awukahle man. Mani kasi. Malolu. Kasi lesi Kasi mani chata. Awathatha. Mina. Ndena chata mina. Bona lokho lwanyuma mina ngawujadela thina. Achikele. Chata Ngawujadela. mina. Sastage ngisona kanjani mina? Kasi okay ku ayivala mjata wa ku Mahelele. Ngikholisa. No, mina umtjado wami ule yena. Maka? Expired. Expired. Yo hela mali outrala na. Yeah. Imali. Ngoba ababank banasaka nse. That's why utamu ukhiwa nje uzama shakhiwa nje. Cannot move amaganju no khiyakhiya. Amali lo dawo kwini usengana wesa. Bani tabi heli. Ela nga hembe dama ne bagilek. Ikiwapo. Loko vene statiwa ne. Kula ndo betri kama valo manyana. V6 live ula ku jafta. Eka deviate from makaya kulukumbalo wa. Wa fene deviate maka. Lola ngoti makata abantu ayanga la diplomini. Man. We. Mina athi maka mina. Engani? Suka ifamba. Kwi. Ayeli. Kwi. No riding. Mina. Lokho ekhaya kuya. La ka uyandla inke. Lokho ekhaya kuya uthi. Mina. Usungila Umuzayise dama. Usungabi. Nenjenyathi makata mthatha. Mina ngikho ukugayida umuntu umthatha. Memthatha womtsandi. Anda kombe guidance ka umthatha umtsandi. Ntwana. Shathi nje umthatha uthatha. Nokubutisa nje. Yena ka. Hayi, mina sitoko bangathaba umthatheni. Sixanga chofana mina. Samara. Okay, no xo sungula ni nga kombe guidance ka ukhano xitoko wena u tshama na sati u chate kambirhi. Majazi nanga Jimmy's akabona. Ubuyi majazi nanga malanga Jimmy's aboxi. Clean up gwedla tihlo wena. Wona mina ngakudwela hemvo. Wanga lawula na mina muthi. Lo su kasi utayo ibanga. Maso zela wena. Wena podcast ya xin'wana ka swimbirhi. Xiko wena kahle kahle nokunavelile. Oh, lezo somazulu. Samazulu tsuru. Wena welani. So ngakubisa swin'wana xiko mina. Jona mbula kuna vele. Jona tsutsumile. Unomdlali mdlali so ngwana ka na tena chela yena. Se life kwa ya ku introduce ani. Man. Le mashaba wenza. Se chela nje first time I just stand up ngwana lo ka yena bafika bathama so. Ebaja bana damari ka. What they will be mzali. He is not going to introduce me as my boyfriend. Mzali. Ipo da ku misolo. Misolo nishwane. Ubalola yini wena? Ayela ka sukunwa ka ko hlome. Sema ntwisisa ku balola yini? Angamatela ku. Ubalola yini wena? Angamatela ku. Ala mlate maka la. Angamatela ku. Unatoa ya trana nto just JB siro mwashikashi. Hey, just JB wa balola just JB wena. Ano te bebe. Kuna van'wana bengete kuna akuna. N'wanyana vele. Utsika lo dakwini lo. Ningaphuzanga na. Pokwini. Phuzanga. Dama ni kala leka drana no blood. Ene timhaka leti ta kha ti valala ku ri umba n'wana va ku veve ka machangana
kwa ti-hectara Uyibona- se vanhu lava nga le ka Gwinya uyifumana uyishilibani se vanhu lava nga le ka Gwinya land of blood That's all kwa one hectare. kasi swi vule yena ishilibani So- man so ti- Ashuna leswi. so timhaka kambe yanga so okay vanhu lava nga le ka Gwinya land of blood a hi ti-hectara vanhu lava nga le ka Gwinya yeah So wata ku ni hlamarisa yini? Wa tsundzuka Famba B wa leswi. na the other guy. nongchava yena na data guy Ba rana ti-classes. Ismon comes. Ba rana ti-classes ta acting. And then Isman wa appeara is been to generation into Isibaya recently arika ka Barindi. Recently arika the soap nyana that kuruku. the queen Not the queen. There's a big soap nyana yi trend up I think. Yeah. yamazulu house of Zwide House of Zwide. Arika House of Zwide. misala nga le ka house of Zwide Yeah, omchakani Omchakani. It's the same guy who are around with the classes now. na fumani Yeah. uh-huh. And then they are putting people. Baba bakela vanhu ka ti ka ti-soapy soap soapy to tala. because obviously it was difficult Ka gallon of blood. for matsonga ku nghena ka industry Yeah, ka gallon of blood vana vanhu. Ka ti soapy to tala. Ka switolo swo tala vana vanhu. ne Yeah, and then his statement. Ashivula ku I wanna be statement xa kahle xa street stay she exclude na partner ra yena. yena waloyi Wale ka House of Zwide. Yeah, she exclude in statement lexi. xi te yini kahle kahle Statement lexi a ni swi koti ku xi vulavula word to word. Hi ngo xi lava hi xi kuma. Okay. machangana mi swi koti ku acta hi leswi nga vulisiwa swona We don't have actors. a hi na ti-act ihlezi bash ke musesibaba No, hi leswi va nga swi vutisa swona. u ngo swi paraphrase ka Hi nga xi lava a ni na ku xi vulavula word to word a ni swi tivi. ne A ni swi tsundzuki kahle. wo ni xi lava ni vona so kahle statement ya ku ri ku ka machangana ku hava we don't have actors A nga ta za yima gaza hi ndlela leyi. kasi yi yimini Wena u nga ku tanihi wun'wanyana na beautiful kun'wana to tala ku tlanga. serious a ku mhaka Ku yikulu na mos episode yin'wana nga swi vulavula laha a hi zangi swi tekela nhlokweni. a hi loko hi ri Mpumalanga Hayi, a hi ri Mpumalanga. i nga ri hi ri Mpumalanga a hi ri Mpumalanga loko hi tele a hi swi tshikeni Xivumvum xin'wani. i mani kasi a wu zangi tela nhlokweni loko va la so ho vheta ku vanhu va magoja bilana nastunduka mina leyini a zama ku lava nghenisa mhaka leyi ivi mini ku yini ivi mini ku yini rhandza swin'wana swa vanhu va magoja wavatohona magoja va mutse swi ponza ni xi vulavulaka ni fanele xi vona xi tisa yini hi mhaka yini na 1000 subscribers I thought fanele ku dyiwa next week la studio xingulubyani xi kwini we nga ta ta xa xikulu mina mi tshembisi xingulubyani maxava va hi tshembisi inani leswi a swo pa Ka next episode ta na yo. so ingulubyani xi ta nghena kwala ka studio a ni xi ta chekiwini na nga xi chava mutamuta xadiwa Mara ku dya wa dya? ni ta njhani xifini eh xi nge cemi xifini pe Fumani xiluvana i xiluvani ya s ne iya swi fana leswi swo ka n'wina kumbe kuma ku papa yi lava ku mi xoseta hey mina loko munhu lahla ka malamulele ndhavuka la ku ya lahliwa ntlhaveni ku swini ambe gaweni ne ambe gaweni nga video ko adloke njhani andloke hemba a nga na test ka gaweni vula gawuni mani kumbula gawini eka ku tabisa bot Fumani valandzeli ku na n'wana la studio
mara fike ka malembe lawa nga ti chuzela mi nga plan swamshado kanye xidyondzela kahle xi a xi oma nhloko ti hlayile ta ngambala gaweni manishavisi angishavisi no va tsindzeka loko se va fika no va hlerisa a wu ta bona majule swi ni tlheleleni ta hlerisa kulela wa nkuma na nkumeni mara a yi la ku tlanga hi mashava wa wini ubutso questions bara ileni kumeni kumi yin'wana kuna lenga comment van'wana so all people who are acting so leyi ri loko mi ku Solani is Tsonga i Mutsonga Solani tisungula wa bona la ngana comments leti wa bona video le yeah ya kona kuma video sungula before the leyi ngana comments because la sa hlamla the comments there which ta kwini why ngoka chawa sa to mo jona tele utsan mi na utsan mi where's my wife wa bona kuma kumatsa mi ara student fika ku tada ni vona no na wena la ya qala jale ne ya ni ka su nguma boji ka ya qala jale oh you're so right this daily network so spot on bila ICT kombela data ita bona se uri mwana loko hi vere na wenga yo man mara me here's my thing I could say basura okay ba of course bang ba in the bus ignore bang ba mega I think kola na reply and cause video ke ai women ka wona ke matsonga sta ma khoda elda so ai women ka wona ile so mara leswi swi nga kahle JB vale mali promet probably kahle promet uta yin promise ute ani mina ni kumbexani swi nyu ka hina swi leswi nyu ka hina and mina swi vula ku hi swi nyu ka hina emakwini a hi nga expose ka swona then a hlamusela hi vuenti ku ri no a hi mhaka ya ku swi nyu a hi nga nyikiwi opportunity yeah a hi tsoniwa swilo leswiwa wa and swi fika ka situation ya ku yini loko u nga nyikiwi opportunity how would you know if someone is good or bad yeah okay because karungo yang fana na idols some of the idols were online I love someone who's perfect that's why later on what about nyika the bali munhu ya ba unyika ku upguide for jondisa ku stage it's not just about your voice that's why karungo ka the show loko te ko ile no abantu bangalo ba embele ba ba job mara performance usuka with something else because ucoaching or something like that voice coach yes and performance coach loyi namuntlha nga ri unwini no ai namuntlha ko ni so loko yini mi ta hi vona basi John na tlela so na tlela jo akata ati mata va kan tlela ke va kan khongela show Queen show continue onda ka 1000 le tsala another 10000 kulisa sisi on just vakulukumba so kale ka rera ene se ile ku fambuleni sweswi nga swala leswi ku fambuliwa basi John ingondla yibo John na wakanya tambe la ku bisa moya wa nhlamuli okay next week da wena bo anhlongwana na Samuel Baloyi usho ni kombela hi arrange gap phone le gap mashaka phone le gap umnyiketa ndwalulo ngekho takhoma ngayitivi loko a fonela gap ne le verin enandlia ya phatilia ya hura ifamba njani azamanila ndele kahle yakhaya uretela kwala itha yo makho yakhaya uretela kwala itha makho ya ba hura wala gap aye minjana Amjani. ikona ile ka podcast matakhale mimerine Merin Riz. miri bitatarine mile ka podcast mlasha kan gekhale mimeline Amsonga date mu. ingwada nyika date Ya, harida ni dere ni kun milabantari. imdlele
Pitori. Mdivela lo ta. No, I vone ku mdivela uta yimi njani because ngezi ukuthi mdivela ngasiku. Mdivela wa ta kwathi ngani. Mdivela lo ta kwathi 27. Ti 27. 22. Ti 22. At 28. Ti 28. Ti 21. 22 is Friday. Yeah, ti 21. Episode under can cover 28. 28. Victoria. Okay, hakuna problem. Avara kwathi before nyaka event nani sita kwala. Okay, mtwe wakumu singoma. I say uma Thursday. Thursday later. Uma ipia. Later ipi milita nai. Mahelele. Mahelele. Yeah, uma Thursday next week, ne? Yebo. Aye, tava na wena all digital platforms. Sobo. Aye, sula ku yo loko vikile ra landela ku tata vulavula yona response yako. Ayo ta brand sita wa yo. Ya nanke. All right. Sesina opane ka event ya Pinampaka ya. Oh, okay. Moya gigini twamile endleleni. Ya ni aka event ya Pinampaka. Oh, okay. Mfamba kahle. Indlela bus. So. Nake. So. Ciao. Ciao. Ante zahlangana na kahle. Mashaka. Izezwa.